السلام علیکم گلن چاروں کو گلداروں کا میں رنگین دابا پدا ماشین واسطے اخنو کے ویڈیو یار توجہ اٹھ کنگانے گلن چاروں کا شما ہر جگہ یار اندر دمگائیں وشو جوڑو سلامت باتیں گلن چاروں کا شما میں چینل ترانو کتیں اور میں چینل چورے توارا لائک شیئر سبسکرائب کرنے کا دلام ابرے ہو اے ویڈیو سرا ایک لائک کیا ہوں علماء بجنی بیائیں مرچی شروعات کرنے واتی ای ویڈیو میں ویڈیو جو یہ وڑا ہیں کہ استاد عارف باروا قبجنے استاد عارف بلوچا کے یک محفلی پروگرام کتگا پروگرام جاگا کتگتے جاگا چاسر پروگرام چاسرا یک پروگرام چاسر کیچ پروگرام اور جتگا استاد عارف بلوچا کہ آیا ویلیم نمبر 90 نام داتکتے ایک پروگرام یعنی کہ یہ 90ویں پروگرام کتگا ہو آئی نام درین یعنی کہ پروگرام نامہ درین واشنگو تالان خطگا BMC پروڈکشنا اور نوما شمار سرفدی دیں کہ آئی شاعر کجام ہو آئی شاعر کجام ہوتگم آئی شاعر انت کئے بزانت کئی جل مان شاعر ہوتا جیار ملا شاعر ہیں شرابی او شاعر ہوتا حسین زدک دیگر شاعر تو عیال بیگہانی شاعر ہوتا غلام حسین شواز دیگه یک شعر آصف سیریں شعر ہوتا گیدی صوت دیگه یک شعر گون جو ریم بداں ہم شاعر پدا بوتا مبارک قاضی دیگه یک شعر تئی عشقا منا دلبر شاعر بوتا عارف حزیز گلین چاروں گوشداروں کا یہ کارسی پروگرام ہوتا کہ عارفہ سالوں کا نام ہوتا محمد آصف استاد عارف بلوچا جتگت او تاوان کار ہوتا شواز میوزک سنگار میوزک ملکان میوزک گوادر عمل میوزک فسنی او ای شنگو تالان کتا BMC پروڈکشن او عارف بلوچا ہوتی ای پروگرام یعنی کہ چاسرے جتگا آئی نام درین شنگو تالان کتگا BMC پروڈکشن او آئی پیت بند ناودا او چاسر پروگرام استاد عارف بلوچا یہ ہوتی پروگرام جتگا گلن چاروں کو گزداروں کار کجائیں راندو دمگائیں جوڑو گوش سلامت باتیں گلن راج